Nakon Farme 6 u medijima je kružila vijest da su Stanija i Kristijan bili u prisnom odnosu. Kristijan je nakon izbacivanja sa Farme svim svojim fanovima rekao da glasaju za Staniju i tako je pomogao na putu ka pobjedi. Njih dvoje su nakon Farme bezbroj puta ulazili u sukobe, a glavna tema je bila dešavanje u Farmi 6 i poslije nje. Kristijan je gostovao u emisiji Amnezija, gdje je komentarisao Zadrugu 4, ali i iskustva sa Farme 6, a tema je bila i Stanija. Kristijan je izjavio: ja sam pretjerao u Farmi 6 i ne stidim se, ali se kajem jer sam povrijedio svoju suprugu. Jednu čestitu ženu sam doveo u situaciju da plače, da se stidi zbog mene i javno joj se izvinjavam, iako sam joj se 1000 puta izvinio lično. To je show biznis, ja sam vozio 5 devojaka koje su se zaljubile u mene. Iako je izgledalo kao cici mici. U emisiju se kasnije uključila Stanija, odmah na početku mu je rekla: gdje si Kiki banditu stari, i pitala ga je da li je zbog nje promijenio broj. Kristijan je odgovorio da ima jedan broj i da od kada je izašao iz zatvora ima novi broj. Stanija je nastavila sa pitanjima. Ok, drugo pitanje, zašto si obrisao sve poruke koje si mi poslao? Na to je Kristijan odgovorio: nikada u životu nisam slao, ja nikada nisam ni obrisao poruke, ne znam odakle ti to. Prepirka je dugo trajala, Stanija je dodala: ako uđem neće biti dobro, nećeš manipulisati, slušam šta pričaš i stvarno ne vjerujem. Kristijan je odgovorio: Stanija, istripovala si da si najljepša žena ovoga svijeta. Ja nisam imao emociju prema tebi, tebi je posao da lupetaš, ali ću te vratiti na mjesto kad se opet budemo vidjeli. Na to je Stanija dodala: seo si mi na grbaču od kada si izašao iz zatvora. Ima zadruge, trajeće mjesecima pa ćemo tamo. Kristijan je još rekao nešto na šta je Stanija ostala nijema. Samo ću te pitati da li si bila trudna na Farmi 6.